Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laglagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Sakmay na, adtoy pa'y dagiti kablaaw. Thank you. Kablaaw para kada Nestor Pascual, Two Tired Adventures or Pards Mark, Jasmine Rivera, Imelda Cabang, Corazon Gazmin, Balik Provincia Vlog, Florenda Kimpaoy, Benz Dagaw, Al Kathleen Umayas, Erlinda Aglibot, Carlos Cabalbag, Tesife Africa iti Kabakan North Cotabato, Pretty Belia, kan kadakay aminen papagayam asukimi iti drama nga unay daytan kaka. Thank you so much everyone and stay safe. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan Arapol 1. Curfew. Ito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nay, ada ka mat? Pauli daw. Umay ko pasyaran ni Layla, Lola. Manat orasan? Alas 6, Lola. Nabasa mo, hindi ta nakapaskil di tayan ti ruangan may. Masal pala nga, Lola. Tadyak pa'y mat nabasa. Pati ka nabasa mo. Curfew hour 6 p.m. Kunana di ta. Lola. Ay, nakamot kaya ang Paulino Barak. Dulu, naibaga malamyo. Astamat, Barak. Hay, Wancho. Nagkunarumwar ka, kat anda paglintagan, nga awan ti sumrak kada rumwar tunggal nagalasay sa diti malam. Nga men, curfew, hour na tayo, diti pagtagan tayo. Ada pa'y matlainit pa kay. Ha? Hanggang sana na itainit, ti pagibasaran iti curfew. No di ka na ita oras, ala sumrakan. Kat si Kamat Paulino, mabalin monte agawan. Na-stricto na ni Nanang. Ang asimot na alas 6 ti kurfyaw. Kalpasan ti alas 6 kat awanan ti sumra kundo rumwar. Un nga road. Ket kasanun ngay no damot importante ang mapanalaen iti ruar. Maday ti kasta. Awan ti mabalin tayo, nanang. Ta nimot lola. Ti akin balay iti daytoy pagtaangan tayo amin. Dakkel a balay. Wain, baby, anak. Nagdakkel abalay. Kasti kumamot ati kadakkel ti panakawat na. Yung nagbasit mo ti panakawat na. Ala ke padasen tayon to kasarita. Bareng mapadakkel ti panakaawat na.
Ayabam to ni manang mo Laila. No, saan nga ada mo masit Ha? No, dapat ti pang disturban nyo kanyak. Sige, kasarita nak. Agam no awan ti Serbina, pangaasiyo, ta, diyo singaon ti panaginanak. Nakapatpatay na lang. Para itin nasaya at tinunos. Kan para itin naragsak a pamilya. Ay ano pala, palabramot. Di mo pala diritsa ti kayat mo nga ibaga. Kuha na lang. Tumawar kami kumay tintuding yung a curfew hour. Kami. Dadagiti kanitaw, asan miya masambot ti alas 6. Traffic no maminsan. Kun numapan kami mo't iti market, Lola, natural nga agpili kami mo't kadagiti gatangan mi. Iso mabayagan kami mo't itirwar. Kano da masabat na agayem? Nagalas matano, liklikan. Masapula kasarita matano kahit nakakasarita. No, traffic ako magmagnakan. No, mapan kamot iti market ako agparbangon kan. Saan nga alas 5 iti malam ti papan mo. Talaga maabutan ka iti alas 6. Kan no amam maabutan kan iti karpiaw. Saan kan makitismis pala dita? Anya? Ay, lay-laytan. Masabaw nga ambuyo ang disiplinaan ti magbagiyaw. Manok tupay, kat ambo na ti agapon iti alas 6, nga uray awan ti paglintaganda a kerpiaw. Nilo naman. Saan mata mangopisina dagiti manok? Saan damot ngag-market? Kan saan damot na makitongtong? Ayan niya kita saan na makitungtong, di ka makita. Marugyan da tagtutungtong kat umarikyak da. Ayawan pa'y aridengkan. Anya? Lay-laytan. Lola, kasangay ko no Lunes. Ay, kastaya apaw. Ay, naimbag tanadanon mo manon ti may sapay at tawan. Lola, mabalin ka di nga awisak mo't dagiti gagayim ko. Tapno ado tayo, kan tapno naragragsak. Ay, kaawisim laang ida, Agyaman ak, Lola. Kan mabalin ka di nga ag-swimming kaminto iti swimming pool. Ay, mabalin lata. Ay, agyaman ak, Lola. Nagsingput kayo at talaga. Man nakaawat kayo. Naglailon to'y apaw. Kan amoy Lola, nakapimpintas kayo. Uray no bakit kayon? Manot masyapol mo aya. Ha? Manglamyong ka palaang. Idiritsa mo, no manuti kayat mo ta itid kunwada. Ngamno awad, akit awad lata, Anya? Boring mo ta kasarsarita ni Lola. Di na payla ibaga, no kayat nak ngay kan iti kwartaw no saan. Ado payla sa una. Inikan na kakari? Saan nga Rod? Anya? Amang mang timing mo? Bareng mang tudtumot laang no Lunes. At trasadon. Di pa naggatang mo pa nga, iti ka sa pulang ngagkasangay. Mangibaga akto laangan kininanang. Nasaysayat pa ya. Maulaw ka makisarsarita kini Lola. Iso nga ro na jak kaya ta kasarsarita. Ta makulkul ti utak kaw. Ha? Unay daytan manong? Thank you kada kayo, Ami.
sige mangan kayo lang. Di kayo babay na. Apay nga, ingawan mo't ng dabong kang Gina. Makapadanag mo't dagitjay. At dapat siguro nakataktakan lang. Kasi ti traffic, punuan niya pa dita. Sapay dandan ni alas 6. Ne, 6:01 gaya man. Dito po, gamitin dito kay. Ha, andada ka nun. Pastrakan yung arod idan. Asinaw, di pastrikan niyaw. Ha? Adda kayo mo't gaya iti asidag ko lola. Ay, dagiti best friend ko lola. Ay, pastrakan tayo idan. Nagkura! Kano kasangay ko lola. Kat inawis ko mo't ida. Iso nga adada ditan. Anyat orasan? 6:01 lola. Apay na di patamon. 6 o'clock di karpiyaw. Ha? 1 minute laang mutipan nakaladaw da lola. Noon niya tilintag. Saan niyo asukatan? Hello is hello. Ano niya? Naggugubat sa'yo. Nulagsingan niya ti paglintagak. Kabaway, nilulayaw. Iso nga iremedyo yung lang no kasano makastrak dagiti gagayam yaw. Un nga ron tatan. Sige, tayaw awan ko nilulayaw. No may panaw ko dito asidagtigay. Sambutan yaw na pastrakan ida. Ay, sige man nga ron tatan. Ipanaw yun ni lola kita. Sapay sinango na mutigit. Kasla security guard mo ni lola. Oh, naidaytan. Apay nga, inawis nak nito'y kusina, Juan Chow. Napadag nga may ti bagak nanang. Yakayat nga damakangag nga oray asinaw. Apay, sana mabalin nga ibagam ijelwar. Maria, ta manggagda. Madadal ti diskarte no manggagda. Gamit, sikreto ti bagak. Di mo mala may bagbagan doon niya day siya. Baknangan na ito, inanang. Kay bagam nga rudo na Amuyaw, nanang. Ay, diretso man. Ano, paila parikos-likos mo. Pagkwartaan na ito, nga ron, nanang. Ano, pagbaknangan ko nakmalangay. Bagam man ni tayo na sa pagbagnagan. Saan kami na basta ibutaktak adangos? Tanda pa'y orasyon na, sakbay may pakamaw. Aniya? Pudnaw, tikunak nanag. Dahito nga minabanag, masapol na masalimat-matan ang imbag. Ay, makauma. Anya nga minday sa abaan na gaya. Hindi kaya ungit tamade. Dakas. Punasan na iti panunot mo dagiti secret letters kan secret words na no kasta. Aniya? Ala, denggan niyo, ibaga ko nanang. Nakastrek langatan? Asinaw? Ay, agulima kayo atap no. Sana mapunas iti lagip kaw. Asinwayat ti damdamagam no nakastrikdan. Damdamagak iti engkantaw no nakastrekan nagiti letra ken balikas iti panunot kaw. Tapno ibagak meten kada kayaw dayta pagbaknangan. Aniya? Garampingat kayo! Ha? Ay, kaya tiyo tayo gayangan kayo amin iti tubaw. Ay, nanang, Garampingat sa tatrao. bay anyo ka di ida ta agraragsak dalaeng.
kasangay ngamin ti apuyo sa naragsak da amin nga gagayem. Manipod kinaubing ka, aging nga ti panagbalasang ka, saan nakasumayot akasta? Naglalawat hingiw-ngiwat da nga gagarampingat. Unay mo't day tanarang. Awan ka nakwada na ita ibalbalikasyo akasta. Naragsak da laeng. Saan da agarampingat? Unay day tanarang. Tatang, Manong, siputan nyo man da Derek kan Maymay. Paumay da ka nun. Anya, alas 9. Amumot kan nga alas 6 ti korfyo ni Lola. Nakaturugan ni Lola. Siputan nyo kini tatang ta, pastergan nyo idan. Sige nga ron. Tatang, siya akong timang sipot ka nagiti sumrag. Siputan niyo mo ni Lola no makaraing. Palawag na sakti makamaw. Naikat ngaminan ni Lola yaw. Kabaw launa yun ti Jaskay. Ayan ti Sir Pablita. Ayan ti Cortina Bakag. Dagiti laglag at at tao. Apayaya. Tila mapaspastrek dani di kasi nga oras ti rabi ay. Amo na ba't akar pero ti alas 6. Depende mo na bakit. Rayay Corpio no kasapula na sumrak ti tao. Bay amlatan. Masapula kita amat at emergency. Ay saan nga emergency na ita? Kan oray pa emergency. Saan na nasundan na? Ay, awamat emergency kanyak. Basta alas 6 ti curfew. Maiparit ti rumwarwan no umurag. Dayta ti paglintugak. Period. Mitingan kayo asang kapabelya. Unay mo't day tananang. Alas 2:30 ti parbangon namang meeting kayaw. Wan! Saksik dagiti ag tataraok a manok. Iti daytoy a meeting. Masisanti kayo amin nun dito'y balay. Anya? Anya? Ni apay nga kastamot tun Lola. Ay aguli magkadanga, tasikat dadaulo. Nagpaspastrik kayo, iti tao, iti curfew hour. Iso pumanaw kayo amin na, dinto na alas 6, nagsapa. Nagranggas kayo matan, Lola. Shut up! Awanan tado pa yasaw. Take it or leave it. Anya? Nagloko ka matan bakay. Pinagtalaw mo ba't amin inan? Awanan natin katulungan tadi ti balay. Sapay nakapsuta ka. Alintag ko ti dinadalda. Iso magdusa sila. Unay-day tan bakay. Pati gordya, pinagtalaw mo pa ina. Asano talaan ay. Ha? I can live without hard-headed people. Sana mabalain bakay. Inaksurutan nila. Tawag may sakan dito balay. Ay, kalatan mo kayat mo. Sakit din ti isuraw. Kadabubungan niyaw. No man is an island bakay. Sana di masasaan akasapulang betlang titulong ti pada matao. Ay, oray, anya ti bagbagam. Saan ka apat-pat yun? Umawar ka matang no isot kuram. Period.
ga magayam, ti awan kaduana. Awanan ti baunak. Ang sana ka sumuko? Ti talos ka nagluto. Ise. Pagigiddanak ti mangisaang iti napoy. Kan magipaburak iti darom dito'y gasol. Dapay mo't sa bala paglutuan dita. Nagado a paglutuan. Ilutok pa yun ti sidak dita. Pagigiddanakon. Tapno mabitang luto. No problem. Pagigiddanak na isaang. Sak mapanagdigo. Agtal na kasi kapusa. Tasi kalatikan wa dito yan. Solve the problema tan pusa. No problem. Ay, naglaglag kayo ba't tinakaruba? Malitsyo na kan, buy-buyaan dag dito pagtaangak. Ipagkamo tayo, kung naman tayo. Wala ka ba na porsiyo mo kami? Ay, anak tiyablo kayo amin. Pasok nila. Emergency nga rudan. Di kay pala sumrag no marayat. Mawal. Ay, unay daytan. Unay daytan lola. Lembaga, sa nakaskan ka na iti karubam. Nasyan damot lakin ka, so ngay marayat da. Kastamot, nagiti pinagtalaw mo a kapamilyam. Marayat da, idinaamuan da tinapasamak. Oray, at dalintag mo, no emergency, exemption to the rule. Ala, nitan kagayem, tinagpatinggaan, tipakasaritaan na napauluan. Curfew! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan, dagiti sumarsaruno paya pakasaritaan, amay tampok metlang dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script and direction, Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.